муомилоти молӣ аз ҳама камтар байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. ҳаҷми умумии гардиши савдои берунаи тоҷикистон давоми моҳҳои январ-июни соли 2019 каме бештар аз 2 миллиарду 100 миллион долларро ташкил додааст. тавре кумитаи байнидавлатии омори иттиҳоди давлатҳои мустақил хабар медиҳад, андозаи нисбатан пасти муомилоти молии хориҷӣ дар қирғизистон 3 миллиарду 200 миллион доллар, арманистон 3 миллиарду 500 миллион доллар ва Молдова 4 миллиарду 100 миллион доллар сабт шудааст. дар ин давра ҳаҷми аз ҳама бештари гардиши савдои хориҷӣ байни кишварҳои иттиҳод дар Русия 318 миллиард доллар сабт шудааст. дар зинаи баъди Украина 52 миллиард доллар, Қазоқистон 45 миллиард доллар, Беларус 34 миллиард доллар, Озарбойҷон ва Узбекистон 17 миллиард долларӣ қарор доранд. طول 6 ماه سال جاری کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به صورت عموم در حجم 500 میلیارد دلار معاملات مالی انجام داده‌اند. در همین حال بجز روسیه زیادتر از 93 میلیارد دلار، قزاقستان بیشتر از 11 میلیارد دلار و آذربایجان کمی بیشتر از 3 میلیارد دلار قریب در همه کشورهای دیگر اتحادیه‌های دولت‌های مستقل توازن سودا منفی صورت گرفته است. کمبود توازن سودای تاجیکستان دوام 6 ماه اول سال روان نزدیک 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.